Estamos aquí, nenos, na casa de Gonzalo e vamos a aprender hoxe como arreglar un sofá. Este sofá está bello e roñazo como a pose. Entón, que fai? No grabes a Gonzalo. Isto é unha trampa mortal. Hai que botalo fora da casa. Fora da ventá! Fora da ventá! Este techo vennos a sobrar. O importante da casa é isto. Con isto podes fazer de todo. Non está Gonzalo. Gonzalo! Hola. Toma, espera! Isto é unha casa nefasta. No! Estás a querer tirar. Por fin, estás a tirar. Todavía que techo. El techo de foso. É masculino. Oíste? Moi as bolitas. As bolas. Vamos a ver que está para comenzar. Sí? Oístes ben, nenos? Na farmacia. Mira ya. Gonzalo está na farmacia. Mira ya. ¡Hostia! Estamos aquí, Gonzalo, que ten os síndrome de Diógenes, que quere conservar este sofá. Oístes, mirad os asentos. Estoy nefasto. Escandaloso. Ahora vou botar o lexo. Hai que ter cuidado coas armas. Hostia! Ainda quedou eu lá. Horrible. Hostia. Temos aquí uns frutos dun árbol extraño, Froitos. catastrófico, Froitos. que só sirven por unha cousa. Gonzalo! Grava disto, neno! Toma, cerveza! É que un borracho. Corta! Corta, neno!